Жайнаган көздөр менен жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен эң жакшы тилек менен кучактап бекем кызы кубаттуу билек менен көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Амандык болсун деши, бөксөлөр толсун деши, байырлап башыбызга бак дөлөт консун деши, бар болсок кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы, бар болсок кандай жакшы. Өйдөдө бөк болуп, ылдыйда жөлөк болуп, туугандар жай турмушта жакшылык себеп болуп, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Кандай жакшы, ылдыйда жөлөк болуп, себеп болуп, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Kaydan geldiniz, artık gelmeyelim. Niye geldiniz? Bana Azıka'dan başlaydı. Siz kimsiniz? 40 жылдық озық болсын, ардайым арауыз өксөрбөй, жақшылық күндерде, ынтымақшылықта бири-бирибизди эстеп жүрүштү баарыбызга насип болсын. Мен Оштон келдим. Ay çok Ortalı Osman Sultan Hacı geldi. Bu kişinin Hacı degenizin içinde negidi var. Ben beni bulduğum Hacı'na 3 yılı safar alıp varıp gitken. Ömründe 5 yıl okup bir kurtum limanat içmegen jigit. Olsa oldu. Bir de Allah jakşattan. Hurmatlı kursdaşlarım, asıl kursdaşlarım. Amene sen kişiге eğilip bitişlermeni görüşüp atkan için men için öte çoğun sıyımız oldular. Ben topundan turam, adır bir içine de bir söz aytsanız ya idam etmem. Ne degesiniz, biz ömürdün köpünce şapkası. Bir Kuday özgürler. Erten alıp keterse, bir gün alıp ketсе, bir dayım köz köründürse özgürler. Bırak, yürüyüşlükte, yürüyüşte, esen doğru esleşe жүргенге ne jetsin? Biz argümüz öz arası özümüz tarttık. Argümüz ar tarafta olup geldik. Bırak, gün şol çıdamsızlık menen kütkön gün 4 жүйөк 2025 жылы келди. Идея 6 ай бұрын чыкты эле, баарын колдон мурдан алып ишере келип берген. Сиздерге даңк жана түн бар болуңдар мен. Surayta, anda barına bir-iki oğuz söz söylep alı ayttılar. Ağabey kızdaşlar, kanday jakşı gün boldu. Alıp kıldılar var emesmi? Rasımız kanday ısrar.
kaldırışının çösünen dökülmez. Bir ok çirkin azlığına meylili, anın okmayı tezligine karatmıştır. Yaşını aytpaylı koyulur anı. Tez ötmekten ömürlü, şimdi jolmuş ötken Atay nasip kılganına çoğun mertebe rahmat aytır. Asıldarım, kımbatlılarım, hurmatlılarım, uşul 40 yıllık joluşuga dayadanıp kança jıl vaktımız öttü. Ulam jakındagan sayın har biriңер сүрөттөрүңөрдү жиберип жер-жерлерден келе табыз деген сайын биздин жүрөгүбүз дүкүлдөп барыбыз ай аз калды деп аттык. Kuday uşul joluşunu barыбызга кут кылсын, ден соолугубуз чың болсун. Анткени ден соолугуна карап келе албай калгандар да көбүрөөк. Ошон үчүн эң биринчи ден соолук бизге бөлүнгөн ушул 3 күн эң жакшы маанайда эсте каларлык деңгээлде өтүшүнө тилектешмин. Баарыбыздын ортобузда болсун, аманчылык болсун. Эгерде могу тартып аткан раз болсо, таланттарымда силерге чоң салам. Аябай чоң салам. Салам кылайымды бердим. Анан кийин көрөсүңөр. Ишиңиз ортобузда болсун, өксөрбөйлүк. Ден соолукта бол. 3 күндүн сонуну өткөрүп алалы. Жаркыл келсе жаркыл. Rahmat. Eşit Karpuz. Mokan rayonu Sürüvalli Aydın Profesör. Kımbatlı kursdaşlar ve aytganda olmay kırkırımda basıp ötken aralıkta kança degen ağına şu atlılar buldu. Oğuşlu işi degendey. Şu жерге бардығыбызды топлап, жүз көрүштүрүп, жолугуп турган жараткан Аллага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Şu жерде кандай жакшы кабыл тилектер айтып атат. Шулардын баардыгын кабыл алсын. Жакшы көңүлдүү ойноп, күлүп, эс алып, тарап өткенде Алла насip кылсын. Баардыгыңарга тикен ден соолук, узак өмүр, бакмакалай, үйдөлүк бакмакалаймын. Arlıkın vakfını doğrun sürütür şanatı nasılsın. Bir özüm şamatlı say şahı, Allah'a kaldası, hakikatte doğrunluluk amaç yapar. Молодец. Что-то koydum. Ne irtigal aldık. Gözlerinin жарқырап күліп тұрған жайнаған көздерменен Ескертүү биз менен учурашкан жок. қандай жақсы ең жақсы құшағынан бекем қасы Yaşadın qanday жақсы Жолың qanday жақсы Жолсың qanday жақсы Бұл күнгі үшін жалғыз январдан бері террористке батпай, мына сүйініп атабыз. Ал эми эртең менен саат 11-де сүйүнүштү айтпай эле койгон. Улам бирге келсейле атып чыгабыз, кубат ойлотабыз, жырга ойнотабыз. Кудай ушул кылып баарыбызга. Ушул жерде жырга 2 күн 3 күн жырга эс алалы. Анан аман сен үйлөрүбүздө кетип, Кудай дагы ал 50 жылдыкка жолугушканды буйрсун, 60 жылдыкка жолугушканды буйрсун. Ушул денсаулыкка катарыбыз сүйүлбай, аман эсен Жолели алгандар ушунчалык сагынып турушун бизге. Аябай сонун жолугушуу болду. Кудай бай кылсын. Var болсың қандай жақсы
5.32 o. Bir de 3 gün vaktimiz var. Artı geçeceğiz. Bir gün açıkçası sorarız. Adır geri Mavzer'de bizden düştüğünü tamamız. Abiyetli çiftlerimizde. Anan kalkanızlar olsa uğrunda çok alekler, uğrunda çok alıp özgüçler nomerlerinize caygaşınızlar. Anan caygaşıp göndermeyin. Bizde saat ровно 4'te bizde 3,5 kere tuşa oturağız, çıkıp yetişiriz gerek. Saat 5'te yakında bizde programımızda көп materialler var. Oşonun aslan oyunculuğunu atkarışımız gerek. Oşol saat 5'ten başta oturgan, Kuday buyursa tüm saat 12'ye çeyin bu sırada borçumuz gerek. Anan kalganın bardığını görürsüzler, жақсы hareketleri kıldı. Bizde turgan Urk komitetteki kızlarga, baldarga barına men yüreğim bilen razı. Abdan bu yerde gelip özümüzler, tügel, jarkırap çıkanızlar, barınızlardı. Elestep atan, suyunu atan, kuanışka çek çok dağı. Ömürden barkın geçirip, özünden turam get albay. Yaşoğunun barkın geçirip, canından turam get albay dep şaylıyor bir şey aytmakçı. Ben sizlerde şu bugün azdan götürmeler. Biz buna barız, bala çakalı olduk, baldarı söz nevereli olduk, aldığız çevreli olduk. Kuday şunu kutlasın, dar olalı, bir olalı, şunday günlerimiz köp olsun. Talabal degan dostumuz gelecek niyetli kuvvetli. Hem Allah'ın buyruğuna ayıracak. İki birde tuğan ötüp ettik. 30'unda biri, anlamında 15'inde biri. Ve Nur Calpı kursdaşlarının adından talant dostumuzga gömül aytıp koysun. Hem bir tuğanın joğotu degen öte oğur nerse, oşon üçün jamanlık bilen jakşılıkты çok bala görgөнүzдөр. Talant dostumuzga çın gömül aytабыз kursdaşlar. Endi bugun bayram. Men jekeme koşmaca bir nerseni aytmam gerek. 12'den keyin suga түшпөгүлө. Kızlarga Ruslanlar varken, jigitlerge Rus alışkalar varken, oşon üçün 12'den keyin tıpıyı üyüngörde жатsa. Gündüzü düşkülür. Bağırmış hem çürüklü adamlarımız. Bugün tertike adam, bizde çok vakıflardaydın, ayıp olmakmaz. Ayıp kıl kirgeneyimde nomer bilgisayar alanan yaka değerlenaslar, kızlar sözlerden marşkanı güç kılavuz. Bir de topta şöyle birden değerlen tutsak da marşka gelip dağırız keteyiz. Size yolda bugün движение var. Жолуккан кандай жакшы эң жакшы тилек менен Barısına değişip Cirmanda memnun Şerik peşiminde da var asıl car Yollarga sultanım Olkup taşıp koşulsama tezgörüm Olukkandı surabağın aytmağın 30 yaşta memnun çabuk götürüm Solularga sultanım Solularga Hayır.
Aygır minip düşedi Zaçı ayran içedi Hürda bile karnından Şangıl basa hemürde Kurtulsun zamanla Kurtulsun zamanla Kurtulsun zamanla Qanday yaxshi zo'ru Yaxshilik sen Bugün tavuklanıp abi 40 lira bu neydi? Yarın kılıp yarın kılıp teke çok vakit sol vakitlayımına yolunda kalır. Arız oturup havada oldu, kömür oldu, kayıt oldu, kayıt oldu. Her bir sözünü çek, bir de çakan sağır vurdu. Ama hoşundan değil. Abi. Bugün aman esen өлгөндөн калганыбыз чогулуп отурабыз. Бул күнгө жетпей алгандар да канча болду, чынбы? Эми баягы аларды эстеп койбосок эмес бул адамгерчилик деп эметкен баардыгына. Эми ушул
рахмат айтып атабыз. Алла Таала биринчи ыраазычылык айтты. Анан кийин уюштурук комитетине, уюштурук комитеттин ичине ошол төрагасы Жекшенге билетин алганча, илетен андай оңой болбой атат. Эми баягы коюндун терисине чарыкка 1 жылга чыдайлы анан алтыным эми билетин алгандан кийин. Анан эми бүгүн Жекшен эмне деп айтса, ошол болот. Пайгамбар Куда эмес, Кудадан жуда эмес деп, ошол Жекшенин айтканын угуп, Жекшенин айтканын тыңдап, 3 күндө ишентерип жакшынакай өткөрөлү, биринчиси болбосун. О, мен ынтымак жакшы өткөрөлү.